Prošlo je 100 godina od kraja Prvog svetskog rata. Mnogi su čitali knjigu o Milutinu Danka Popovića, pamte stihove Plave grobnice Milutina Bojića, znaju za Dan 6. Rastka Petrovića ili za Nušićevu 915. A ratni drugovi Stanislava Vinavera, to je možda malo manje poznato. Vinaver potiče iz jevrijske porodice koja se u Srbiju doselila iz Poljske sredinom 19. veka. Otac mu je bio lekar, a majka pijanistkinja. Đak Šabačke gimnazije, u Beograd se doselio 1908. godine. Posle svršene mature odlazi u Francusku na studije matematike i fizike. Tamo će mu predavati Jean-Henri Poincaré, čiji je mlađi brat bio premijer Francuske i Stanislav Vinaver ga je poznavao. Ali presudan uticaj na njega ostavit će Henri Bergson. Vinaver je tokom života sarađivao sa više od 40 časopisa, preveo je mnoštvo knjiga, pisao izvanrednu poeziju i bio je jedan od perjanica avangardnog pokreta kod nas. Takođe, usuđivao se da dirne tamo gde drugi nisu smeli i njegovi kritički članci i opaske pamte se i danas. Parodirao je čak i nedodirljivu antologiju novije srpske lirike Bogdana Popovića. Učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata, prešao je Albaniju, a posle toga prošao kroz Solunski front. Zbirka pesama Ratni drugovi mogla bi da se okarakteriše kao epska avangarda. Vinaver je odlučio da ostavi sećanje na svog svakog ratnog druga. Njegovi stihovi su briljantni sa opaskama koji postoje samo kod onih koji umeju stvari da vide iz nekog drugog ugla. Ko je jednom pročitao pesmu o Tiosavu Drinčiću ili o učitelju Dači iz Preoca, taj tu poeziju neće zaboraviti. U svakom slučaju Vinaver u svom dnevniku piše: voleo bih da se odužim svom svakom drugu. Vinaver svoje drugove nije zaboravio. Bilo bi lepo da ih i mi zapamtimo kroz poeziju koja je obeležila našu međuratnu književnost.